جبوی گوتوبیجه که بهتر لسر داوین پیشاتین روژاوای کردستانی و هلوستین نافدولتی درباره ئاواکردنا ناوچەی ئارام میبەنداریە بەڕێز نیزار موسا ئەندامی کۆمیتە سیاسیە پارتیا یەکێتیە کوردستانی سووریا کریا. بەڕێز نیزار دەم باش ئەزێژە وێ چەندێ دەست پێ بکەم لێدوانە جێمز جێفری شاندەی ئەمریکای تایبەت ji بۆی سووریێ بێژێ کوا و ڕێنادەن ڕژێمە بەشار ڕژێمە ئەسەد دووبارە ناوچەیە ڕۆژاوای کوردستانەیە دبن دەستێ ئەمریکادا کۆنتڕۆل بکێ چەشرۆ بەژێرەتێکردن و ژبەر چێ جێمز جێفری دەدەمە نەهادە ئەف جۆرە لێدوان بەڵاو کرد. بەێ سلااوشتەرە و ژێ تەماشەوانێ ئارکێرا سپاس بۆ بێتێن ڕاستی دەستپێکە دەتخوازم بێژم ئیرۆ وەکو کۆمتەبژی زانن ئەف گوهارتنێک و ئیرۆ لە سەرانسەری سووری شێدبن گوهارتن ناگەلێکی بلەزن و ئیرۆ وەکو ژمارەژی تێخویاکردن وەکوش بەدیهیاتێ ئەم بێژن دیبلۆماسیەتێ و سیاسەتێژی ئەوەکو بریارە سووریژێ بڕاستی ژدەنگێ دەستێ وا پێکهاتێ سووری تەواییشی دەرکەتیا و وەکو پێکهاتێ کوردجی ناوادە وەکو ڕاستی دەستپێدا گوتنا خۆدا بەری ئەز بکەمە وێم جارێدا ئیرۆ بەلکی نەجهێ گەلێکی کێفخۆشیە ئیرۆ و ما وەکو پێکهاتێ کورد وڵاتی سووریدا حتاوەکەنها مەنیکاری بوو بەلکی بتەوایی پرۆژەکە سیاسیە تەنێ ئەم پێشوازی و دەوڵەت و هێزن ناودەوڵەتی بەڕێز نیزار ئەزێ دەرباسی وێ مژارات بەحث دەکەی ئالیەن سیاسیەن کوردی زێ بم دەداویدا بەس دەستپێکەدا هەڵوێستا ئەمریکایان و دەربارەی ڕژێمە ئەسەد و بەتواوایەکی ناهێلێ بەگەڕێ خوازم بزانم شڕۆ بەجێرەتێکردن ژبەر چ ئەمریکا دەما نەهادە ئەو لێدواندا. بەێ ئەوژی ژبەر ئیرۆ گەفتوگۆوە تێکردن سەر مەسەلا هەرێمە ئارام ئیرۆ گەفتوگۆوەکە دژوار وەکو ئەم دەبێژن گەهایە سەر مەراحلێ وەکە بێژێ تەهدیدا و مەسەلا ئەن و گفتوگۆ گەهایە ئەم گەهایە مەراحلێ داوی ئەن و ئەمێ بەلکی لەڤ وەرن ئان لەڤ نەون ژبەر ولۆ ینی مەسەلا وەکە بێژێ سەرکردین ئەمریکیژی بن ئەوژی نەرینامدا وەکو ڕەدەکێ سەروا تهدیداتێ ئەردۆگان سەر مەسەلا ئەنو ئەزێ بکەمە ئەزێ وێ هەرێمە ئارام چێ بکەم وەختێ تورکی وەختێک و ئەمریکا دوا گفتوگۆوادا بەرجەوەندیە من سەر سینۆر نەبێ سەری مەسەلا ئەمریکا ژبەر ئەس دەبینم بڕاستی ئەمریکا ئیرۆ ئەو بۆ سپۆنسۆری وەکت بێژێ ڕاعیە قەسەدێ بوو ئیرۆ ئەوێ ژبەری دەژی و حتاوەکەنها ئەو بوو یەک و خۆدیت ئالیگرێ قەسەدێ و ژێرە وەکە بێژێ بەرجەوەندی وێ هەرێمە ئەمێ بێژن هەرێمە کوردستانە سووری بتەواییژی و دەعالی وەکی دیدەژی باکوورێ سووریدا وەکە کوونها هەنێک ڤیناوی لێ دکن برنە سەری ژبەر ولۆ ژوێژی تێ خۆستن ئیرۆ وەکو تەحلیلنا وەکو گوتنە زەلال بکێ و بتایبەت نەرین ئەمەدە سەر ئەعلامی زەلال بکێ ئەمکارن بێژن بەڕێز نیزار ئەمکارن بێژن و رووسیا پلانێکەوەی هەیە بتایبەتی پشتی و لووتکان قەراتان ئەنجامدان وێ هەمان پرۆسەیە ئیدلبێ لە ناوچەی کوردیژی جێبەجێ بکێ و پشتەبانی ڕژێمە ئەسەد بکێ و بۆ هەوڵ بدێ ئەو دەوەرکردنە بن کۆنتڕۆڵ ڕژێمە ئەسەددا ئەف تشدا ئەگەرێدا هەیە حتا بکو ئەمریکا ئەو هۆشداریە بجۆریدا. بەێ ئەس باوەرم ئەمریکا نەئن و مەترسیکرد ئالیوێ دەهایە حتا ئەن و ئەف گوتنە هەنێ سەر زمانی سکردەوی تێگوتن ئەمریکا نەرین ئەمەدا پلاناوێ هەیە ئەن و خۆڤەکشێنێ ژ هەرێمێ زوو دەژی بەس مەسەلا ئەن و ئیرۆ ئەوەک هەیە ئەمریکا دەعالیکیدا وەکە من هاشتەڕە گوت مەسەلا گفتوگووە ئیرۆ سەرماسێت نەقەباوادا لێ مەسەلا رووسیا ئەس دوێ باوەریە دەما رووسیاژی وەکو کویەک دیرۆکێ و سیاسەتە رووسیا مەیزێنێ
ويك الواقع جميزنا از دوي باوريه دما ايرو منطقه ديسا امريكا وش منطقي جو بكشينه از دوي باوريه دما روسيا وري او بلاني ببيسري وجيب جيبكي جبر ولو او مطرسي لجم سركرده وكبيجي هيزين عسكري يبقى لي بيدي وبجي جريداينا حتى ايرو وكو چندروج تصريحات جوات دركبن يعني افتشتكي ولو هناك تيزلال كرن سر مساله انه جارك دي وقت مساله كتا دستي روسادا تضحية بواوري كرن وكو أنجام اتفاقا الستانا الفيتالي وكو عفرين بو ضحية ومخابن وكي ديشي يعني مثلا اب تصريح اباكو ما بحث كنج آلية سركردن امريكيوا از جارك زيد بيجم دوي باوريه دما انه امريكي نبجديه الموضوع ميزينا مثلا انه حتى القفتقوه بقوشن الجديد ميزينا بس انه بوئه اللي تفكر مثلا انه تشلو او كسيكو جاري راعيب ونجيرا وارجع برجوانديه ويد هاري دا بجي برن وهنكي امبيجن راضي بكن وهنكي وكو منفذك اشخور بيني ده حتى خو اجمنطق بكشينه باشا قلتنا سهل كردي حسد ما كود بجي طهران و موسكو تركيا هاندنا جو گردكن لدجي پيدي او بخوا چجوره هزكن جماره اواد نافچه دچي حتى کو ولاتك منا ايران و تركيا لدجوان ورنا هاندان کو بخوجي هزكا بچوكن اگر بشر روبرو بتو كان خلاهم برنا ايران و تركيا بگره روسيا ببونا بله ایرو ترکی زاني ودوي باوري بيجي وكونها مبحثي وكر انه امريكا ويدركبي مثلا انه هاتنا روسيا وكبيجي سري صدي بلكي زيدي حفتي حتى هشتيه وكو تحليلات بيجي مثلا انه ايران شماني بلكي اف جهه برسي بيجي لكي مثلا ايران جبر ايرو ادوي باوري دما او خطا انه ايران وروسيا جد مسلينه يرو دوي نارين دنا انه وي منطقه انه بحث يكون وي هرمي ديسا داخواز خوستكا وايا انه ريجيما سوري ديسا بغري اوي هرمي لي افجي اكيد وي نج برجونديه تركاوي يرو ترك جي دوي سينوري دوي كريدوري سينوري امني دي از بينا بيلي بكم بلكي از نابجم بوينا بي انه وكبيجي هرما ارام يكون هاتي وكاكر جبر براستي دعرف دبلوماسيه دي از بجم منطقه ارام ان هرما كارام ند نقبات دولتا ديا ود نقبا امي بيجن هيزنا ناف دولتي دبن اطارك وكبيجن شمسيكا ناف دولتي دبي جبر ولو از بينم مثلا روسيا وايراني او جد خوازن ري الفي اوي بقرن ودكاربن باشا اگر وقت داقيا كرن حتى صديق حتيجي اگر هي روسيا انغو استراتيجيه روسي ل دبرن روشابا كسان جيب وقرن كارمن كنترول ارجي ما سدا ا بروجه كنا به نافچه ارامه جبوچ يو اختيار است ترکیه چبه امریکا حتی چرا ده کې وي وکشه بتایبەتی کوداوین بەر لێدوانە بەرپرسیارن ئەمریکی لەشکری گوت و هێزن ئەمریکا وێل ڕۆژاوای کوردستانی بمین حتا دەمەکە نەدیار ئەژوەیەکی دەبێژم یعنی خۆمە تەرسیە سەرکردن وەکە بێژێ هێزەیە قەسەدێ ئەوە انه مثلا روسيا وتركي لفهاتنك بكن وكونها ام زانين بري چندروشكي اولودكا وكبيجي سيمين الهفدور ونشتن وكبيجي سروكي هرسي دولتي بهيز روسيا وايران وتركيا يعني وكوتي خياكرن جمرة براستي لفهاتن هنا او لفهاتن جي او مرحلات دوي سي وجوي هرما ارامكو ام نافلي بكن ياكو هيك گفتگو تيدا هند اليكي تركيا وامريكا دا وكو منفذ جوي هرميرا وكو وهر سي دولتي برجونتي خود سوري دا وخود باندور تيدا بينن ادوي باور يدما او ترسا هيا انه روسيا وري ديسا بكوي د منطقه دا ونيزيكي هرم بي وسرختا تركي لي بدي از بجم هنگي دوردا يه خاسري هري مزن از بجم بلكي او وي قصد بي يعني از في جابي حاصل المزينو باشا اما دكاريان تركيا ين داوي اون بيجن كو او دار باسي روجالات چمه فرات بنگوري
و بەرپرسیارن لەشکریەوان کووتبێژن و بە تایبەتی ژمارەیە کە گەلێک ژێ پزیشکان شاندنە سەر سنوورێن سووریە و ئەم بێژن پشوو ئیجازەژی بڕینە و ڕاوەستاندنەش بۆ هەموو ئالیەکی تەکەستکێ بژێ ئامادەکاریان دەرباسبوونن بنە ئەش بۆ ڕۆژهەڵاتێ چەمێ فەراتێ دەماوێت دیار نەکرد لێگۆ ئەگەر کریە دووەردا ئەمریکا ڕێگریە لێت کێ ئەستراتیژەتە ئەمریکی هەیە تورکیا دگەفادە بەردەوامەتە گۆ رووسایە بەگەڕێ بردا هەفکەش بە چڕەنگی لێهات دەداویدا ئەستراتیژەتە کیوێ بسەرکەبێ بەریک و دەرباسی هەفکەشێ بن عێریشە تورکی گەپێن تورکی پێ ببنە ڕاستی یان نا بله از باورم گفتوی ترکیه و اف تهدیدات دوی اویدا از بیجم تشتکی دیاره انه دا اف گفتگوی نقباوی و هزا امریکی دا امی بیجن وکو هزا که مظن جیهانی دا او کو انه سقفی خوستکی خوبلند بکی دوی گفتگو دا وکی دیشی وکن هما بحثی کر یعنی سرکرده امریکی امنی یعنی اوجی ایدا وکو الالی ترکا وکو ام بیجن ردک و سر با تهدیدات اردوغان و مفاوض ترکی با گفتگو دا یعنی از بوی اولید میزین وکو نرین اخوا پیش روجرا براستی از بینم امریکی و وەکو کودبێژین ژی و زوودە ژی ئەس بێژم وێت منطقێدا نەمێنن بەلکی نەدیارە حتا کەنگی وەگەتە کەرەم کری لێ ئەس باوەرم نەمێنن ئەس دوێ باوەریە دەمەژی یاکی سەر بکەوێ وێ بچێکی بەلکی سەرمە کووردا زەحمەت وێ انه از بیشم بلکی روسیا و ایران بلکی بهتر اوا انه دوی آلی ده هرش بر از باورم کو بویا تالیجی و اف قوتی سر عرده اف هزین سر عرده وکو قصد او بویا تالیجی ممکنه وکو تحلیل باشا برز نزار حتا چرا دهکه انگو حتا شاستکه نافچه عرام و به راستیک لگوری شڕۆڤیان و ئاماژەیان لەسەر عەردێک و تێنێکردن وەری کۆڕێککەوتنیان هاتنەکردن بازارێن ناودەوڵەتی دەمان هاتە دەربارەوەی ناوچەی تێنەکردن ئەگەر هەیە و ناوچە ئارام ببێ ڕاستیەک و تا کەس کرد تەگوت و ئەگەر هەیە ڕژێ ماسەد بە پشتیوانی رووسیا بەگەڕێ ناوچەیە وردە زیان ژ هەردوو ئالیا بەگەڕا ڕژێم هەباکردنا ناوچەی ئارام زیان بهترکی جای کووردا بکەین ژە هەردەکان بەڵێ ئەس دوێ باوەریە دەما حتا کەنگی و او هرما آرام و به واقع و هر سری از کارم وی بیجم هرما آرام مدسپیکا گوتنا خود جگود و نبوه معنا هرما که آرام به وکو بلکی خوستکا مجی وکو انجمان نشتیمانی کردی انو بلکی ام پی کیف خوش بن وقتیم هرما که آرام ببینن کارب برجواندی ما وکو انجمان دوی هرم دا جیب بن لی از بیجم وک کریدور که امنی سینوری به دنقبات دولت دا به دکاربن پی هفدو راضی بکن و پی وکو وجه کی بدنا اف کسی کو بس ترکیا بو کریدور ناراضیه برز نزار اما مثلا کی جانوا بله و کی جانوا زره مره به ترکیا بو کریدور تا بحث کرد ویرنگ یکون ها لت نابلت کرنا بچارم ناراضیه و رج در سر در باسونه بله ناراضیه جبر امریکی جی جوارب اشکره دویجن امجی وكو قوتك مازن ودست مشي ومصالح مشي دوي هرمي دا يعني هنا وهبنجي راسته بلكي ام خو بدنا عليك جي بس وبمن يعني اوجي ديفيجن مسائل وكو تشند وجه راضيبوني بالجم بيكهاتي وهرمي يعني وكا مساله انه افكو جبر يعني امريكا سر زماني زيادة مسؤولة كخوا وكو تطميناتنا شيان بيكهات منطقيرة وبطايبتش كردارة انه اف كوچبري هنيك وبحث عواتن جارنا مليونك حتى 3 مليون قول كاجماري واشخاصا وكو قصدشي تصريح حتى انه بلكي سري صادين زيدي ده جواي هرمنا يدي خلقي غريبا از في آلي ليد ميزينم انه از براستي بوش عبيليت ميزينم از مسألة مهجرين ومسألة وكم بيشن اف كسيكو بحثوات كم كوشبرة اف نقطة خلافية
مثلا از وەکی دیژی لێت مەیزێنم مثلا تەفاسیلێ وێ و کوربوونا وێ و ئیرونها ئەردوگان وەکە تەسریحەکە یعنی وەکە ئەم بێژن باشە ji vegera nîzam 20 میل vegera nîzam avakirina navçeya aram li gorî pêşhatên wî şêweyê ku hatiye avakirin Kurd dekî jarî de wê bêhter ziyanê bibîne ez bawerim Kurd ku bi çi şîwayî ji wa vê Kurd wextê ku di vî waqeî de bin ez bêjim di her du ka de ji wê ziyanê bibîn ji ber îro rastî em di waqeekê de ne min hat destpêka gotina xwe de jî min dixwest ez îşadê vê xalê bikim belkî ez karim weka kêfxweşîkê jî di vî alî de yani ez ne gelekî wilo heta hedekî mezin wilo muteşaim bim lê ez dixwazim bêjim rastîkî barekî mezin ji wî ewî jî ew tişta û ez karim ew dûrbûna belkî her du aliyê Kurdî mezin ji hev du belkî encûmenê karî bo rajê wî barî û ez karim di vî alî de jî bidime xuyakirin Kurd نها وەکەم بێژن di aliyê encûmenê de karekî dirist û diplomasiyê rast dike û ez belkî ev xwe jî yanî ez pêvî me di va rojê nêzîkê werê de karibin ev wefdê me yê komîta derve bi taybetî bi rastî jî karekî gelekî pîroz û jê serbirindayî dikin wê karibin belkî eva me tirsiya li cem me wekû miletê Kurd wekû rabikin û ji wa re bixine cihê ewekê de nûva bi rastî jî guftûgûyê me bi şîwayekî baş çine serî û va me jî xelk baş qanî kiriye û ez dibêjim û ez wê baweriyê de me jî انه وقتی د علی ترکی و امریکا د بمینه از بجم ترکی حتی جوری و نهله او زرگله کل کرداوری لکیجا علی کردا به بهربن ولا نه بهربن وقتی د علی نظام روسا واده به از دوی باوری د مجی روس گور تحلیلا مجرا روزی حتی کو هرم نزیکی بخوازن رادستی رژیم و او بگن روزی و رادست بگن شروطنا با اونا جبر وفد ما د انجمن دا اشکرا جروسا را گوتی و روسا جی وکو کو تفهم کرن موقفی و باش ایجابیت وی آلیدا سقف آلی کردی دا ندوی باوری دا ما ضرره که بلند بگهینه کرده گلک سپاس جبوی برز نیزار موسان دام کمیته سیاسی پارتیا یکیتیا کردستانی سوریا گوت گلمن بوی گلک سپاس